Umugore wa Kizza Besigye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Uganda yavuze ko umugabo yashimutiwe muri Kenya agasubizwa muri Uganda aho bari muri kasho ya gisirikare. Tukiri muri Kenya, Raymond Nyarisi umuyobozi wungirije wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'igihugu yavuze ko umubare w'abashimutwa wiyongereye, ibyo ageranya no gusubira mu mateka yijimye, agasaba ko hari cyakorwa. Ejo kuwa kabiri i Rio de Janeiro muri Brazil hasojwe inama y'ibihugu bikize ku isi izwi nka G20. Perezida wa Brazil Luis Inacio da Silva wari yiyoboye uyu mwaka yahererekanije ububasha na perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa wavuze ko azabukoresha mu iterambere ry'ubukungu. Leta ya gisirikare cya Mali gishyigikiye abakoze coup d'etat cyasabye minisitiri w'intebe Chogele Kokola Mayiga kuva ku butegetsi nyuma y'uko anenze abajenerali baheretse ubutegetsi. Uyu Mayiga we ni umusivili. Turangirize ku nkuru n'ubundi irebana na Mali. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi ruteganya gukatira igihano Ali Hassan Ag Abdelaziz wo mu mutwe wa Kisilamu ukurikiranyweho ibyaha byo mu ntambara n'ibindi byibasiye umuntu, kabone n'ubwo we abihakana.